NVG TV1, visit Chakato. Hello guys, this is NVG TV1. Leo tunapatikana Kampala kwa muda kama na huu. Lakini mkutembea tembea yetu tunakutana na dada wana Kivale. Tutapenda tujue 1, 2, 3 kuhusu na Kivale. Dada, habari? Mzuri. Unaitwa nani? Naomi Engribe. Naomi. So dada Naomi ni famous sana ku TikTok. Ni msanii mwenye iko mlevel za juu. Sasa tungependa tujue dada Naomi, kusudi TikTok yako ipande vile vilikuwa kae. Bo ni force tu yenye nilikuwa nafanya kazi nilikuwa za TikTok na makonaissance. Sawa dadangu, na hiyo video yako inakuwa ya kulewa na wewe mwenyewe unaonekana tu kama vile uko mlevi. Unaweza tuambia unakunyaka pombe ama tu ile mavideo unafanyaka juu tu kufanya content? Ni ma content tu, haiko ya kusema sina lewaka no. Okay my people, batu ya Chakato, unaweza penda kujua kitu kingine kutoka na Kivale. Leo tuko na Madam Naomi. Atatuambia pia iko single ama iko ana date. Hakuna jibu. Okay bakaka, maanake pale inaonekana ana msimamo fulani, yaani tuseme ajue kama iko kumapenzi wala iko kumapenzi. Basi dada yangu, utuambie unajihusisha na kazi gani kuacha TikTok? Bo kuacha TikTok bo Kongo ndio nilikuwa natumika kazi na nilikuwa jitumikia kazi yangu mimi peke, nilikuwa natumika kazi ya karibira, nilikuwa nauzisha karibira. Okay, alikuwa anatumika kazi ya karibira. Sasa tutapenda tena tujue Chakato, unajuaka wasanii gani kutoka Chakato? Bo mie Chaka sipajue na siwe wasanii bakule, isipokuwa najua tu mtu moya. Ni nani? Browniface. Browniface ni mwimbaji. Hakuna mwingine mtu wa TikTok mwenyewe unajua? Mimi sijui mtu mwingine tu, siaka una watu wa Chaka. Batu ya Chakato. Najua mtu mmoja nishasikia. Mailandan. Mailandan wale ni wa Kampala, wale ni wa mtauni. Hapana, si ni wa Chaka. Nani wa Chaka? Thank you kama unajua hata Mailandan. Okay. Sasa dada yangu, unaweza penda kushorani ni batu ya Chaka puke nao bakujue, puke nao ubajue gisi banakujuaka. Bo banasemaka union fait la force. Wanawake ndio kusema umoja ni nguvu. Thank you so much. Basi tuko na dada yetu Naomi kutoka na Kivale. Batu ya Chaka, muangalia akaunti yake iko vizuri na anapenda sana batu ya Chaka, anapenda sana batu ya na Kivale, anapenda sana batu ya Uganda, Kongo, nchi yote. Sasa dada yangu, raga basi batu yako ya Chaka tu ndio turagie. Bo batu yangu ya Chaka vraiment nataka si hapa fikaka, mimi napenda nifikake Chaka un jour, nifikake pale niwaone na nione watu yangu mimi napendaka kule, na mimi najua Browniface njoo atanifikisha Chaka. Thank you so much bandugu, tulikuwa na dada yetu Naomi kutoka na Kivale, lakini hapa tuko mu town.